Tegeleza ni delo na mbuli enye ni okumvikila zumbe. Wanga tegeleza ni delo na mbuli enye ni okumvikila zumbe. Kuna kujela vilozize kwa via viloza, na kuna kujela tia ukwega milae. Yesu na kekala mnani mwe nyumbae, mnani mwe nyumba yo kuvikila ajihinedisha nduku uje mpambae, na kasinya wantu hivyo wakujela iziela, wajela iziela. Wagoli walozize na wakajela hela, zilozize viligane na wananavyo. Mio kwa laila mbiele mchiwae, mchiwa abanikilwe ni mgosiwe, na ye ajela watundu wakwe wai wakela. Yesu awetanga wadia wana mbina wakwe, na kuwagamba na wagambila ni chindedi. You know mvyele abanikilwe ni mgosiwe, kajela vilozize mwedi shandu kude pamba kawajinka woseni. Watu wajela vilozize mongoli wao, na you know mvyele mchiwa kajela vyose ananavyo, kajela vyose na kasinya kubulachia, asigaze mowi kazi wake. Tumbe Yesu kamuna, ae tumbe Yesu kamuna, tumbe Yesu aona, tumbe Yesu aona, aona chia unanacho, aona ukwilili kwa moyo wako, ukatega makumbikila ye, usekufa chevu kumzumila ye. Tumbe Yesu aona, tumbe Yesu aona, aona chia unanacho, aona ukwilili kwa moyo wako, ukatega makumbikila ye, usekufa chevu kumzumila ye. Hata kama walumwa wimchiwa kufa chevu, wimchindedi huna chintu, jite kwa kwea na nguvu, ukatoza galikila, kamchiwa kanangwazo, matatizo ya kuzwela chila siku wenkwila, waganga na kubinda agoja umzumile. Yakile umanye kugamba hakuna mbuli hekudahika kwa zumbe Yesu. Udahi wakwe okuchintwa ndio dyose, masulumizo yose kwakwe sio chintu. Hekudahika kwa mwana mtu, kwa mwana mnungu ya dahika. Uyuka kwa yose afile kwa dahika, nao kwa dahigwa nzumbe Yesu yodu. Zumbe Yesu aona,